prijemom studenata na prvu godinu strukovnih studija, Internacionalni centar za profesionalne studije Beograd otpočeo je rad i u Jagodini. Ovo je 6. grad u kome ICEPS ima svoj centar, a pored Jagodine, Novog Sada i Beograda, centri sa akreditovanim strukovnim studijama nalaze se još i u Vršcu, Leskovcu i Kraljevu. Ova visoka strukovna škola obuhvata programe zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, medicinsko-biohemijski laboranti, a osim medicinskih smerova, ICEPS odnedavno ima i akreditovane programe hotelijerstvo, gastronomija, restoraterstvo, financije i bankarstvo, kao i menadžment u zdravstvu. ICEPS, koji postoji od 2007. godine, može se pohvaliti cifrom od preko 2000 studenata i ozbiljnim stručnim nastavnim kadrom koji broji više od 200 predavača. Profesorski kadar je jak, što je sama akreditacija potvrdila, i mi imamo preko 40-50 nastavnika koji su u punom odnosu radnom. Međutim, osim toga ima preko 200 nastavnika koji su ugovorno sa nama vezani za neke njihove ekspertize i koji se pojavljuju na nekim predmetima ili na delovima nekih predmeta da objasne ono u čemu su oni najbolji. Znači, ne kažem da će svih 200 u Jagodini biti jagodinskim studentima, ali na nivou zemlje je zaista taj broj koji je prilično impozantan, i mislim da je dobro to da se pojavljuju gostujući predavači koji objašnjavaju nešto u čemu su oni najbolji. Prema rečima direktora ove visoke strukovne škole, najtraženije su medicinski smerovi osnovnih strukovnih studija. Posebno interesantna po odzivu studenata za Jagodince je zdravstvena nega, gde se jako puno prijavilo studenata. Mada, gledajući na nivou cele zemlje, ove godine je u velikoj ekspanziji, možda se jedno 20-25% više studenata, radiologija. Možda zbog ulaska rengena u domove zdravlja na nivou države cele, i laboranti su takođe u velikoj ekspanziji. Mislim da je to iskreno i uticaj korone koja je terala sve nas da idemo da se testiramo i da svaki čas vadimo neke analize. Uglavnom laboranata je negde dobrih 20-30% više. Osnovna misija zaposlenih u Internacionalnom centru za profesionalne studije jeste osposobljavanje studenata za rad u struci, što se postiže velikim udelom prakse u nastavi. Ja bih uvek preporučio kod nas to što ima jako puno prakse. Naime, ove studije su strukovne studije, i kod strukovnih studija je poenta da svršeni student jako dobro poznaje praksu, da bude, ajde ovako da se izrazim, zanimljiv za potencijalnog poslodavca, da mu što lakše uđe u posao i da se što lakše uklopi u realne tokove posla. Bilo da je u pitanju privatni sektor, bilo da je u pitanju državni sektor. Sad, da bi on mogao da se lako uključi u posao, mora dobro praksu znati, i iz tog razloga mi smo dosta potencirali praksu, to jest maksimalni broj časova koji zakon dozvoljava, što će reći više od 50, oko 50%, čak malo i više, su časovi prakse. Ta praksa se obavlja u najboljim u zemlji zdravstvenim ustanovama. Tu su i giganti kao što su Klinički centar Vojvodine, kao što su instituti za kardiologiju, onkologiju, pulmologiju u Kamenici, kao što je Dragiša Mišović u Beogradu od prvog dana s nama, izuzetno jaki, kao što je Sveti Sava u Beogradu i tako dalje. A u ovom regionu gde smo sad došli, obezbedili smo praksu takođe u niz zdravstvenih ustanova, kao što su pre svega opšta bolnica u Jagodini, zatim opšta bolnica u Ćupriji, u Paraćinu, gerontološki centar, dom zdravlja u Ćupriji. Odlična opremljenost kabineta za nastavu, profesionalni odnos predavača i dobra radna atmosfera neke su od prednosti koje ovu ustanovu izdvajaju od drugih. O njihovom kvalitetu najviše govori broj onih studenata koji su odmah po završetku strukovnih studija našli zaposlenje. Mi smo naime još u doba korone, u smislu našeg, kako bih rekao, podrške njihovim naporima koji su stvarno bili užasno veliki u doba korone, doneli odluku da imaju nekih 100 evra manju upisninu, i tu odluku nismo do današnjeg dana povukli.
tako da je to jedna od beneficija. Međutim, osim toga, aktualnim zdravstvenim radnicima se deo prakse nekih predmeta, znači ne nikako sva, prizna na konto njihovog minulog rada, radnog angažovanja. Znači, recimo, ako je sestra 5 godina na pedijatriji, njoj se priznaje praksa iz pedijatrije. Tako da se i na osnovu toga skida dodatno cena, zato što na tim praksama nisu kod nas. Tako da, realno, zdravstveni radnici imaju tu negde oko 200-250 evra manju upisninu. Ako se još na to doda i deo novca koje su finansira komora, njihova komora medicinskih sestara, na kojoj iskreno ja im čestitam na tom poduhvatu, onda je to već, da kažem, dosta primamljivije. Osnovne strukovne studije traju 3 godine, nakon čega je moguće upisati i master. Cena školarine u zavisnosti od smera iznosi između 1400 i 1500 evra. Za aktualne medicinske radnike postoji niz olakšica prilikom doškolavanja na ICEPS osnovnim strukovnim studijama. To mi je najveća satisfakcija da sigurno imamo oko 50 sigurno studenta koji su već zaposleni i već rade. Oni su zaposleni i rade i u državnom i u privatnom sektoru. Tu su i neke sestre koje su aktuelne sestre bile, pa se na osnovu ovoga prebacile na možda neke bolje pozicije ili su im povećane plate nakon studiranja. Posebno mi je drago da smo imali neke koji su se kao maturanti upisali daleke 2017. ili 2018. godine, u međuvremenu završili studije i prva posao zapravo dobili na osnovu diplome koji su kod nas dobili. Tako da je to ipak jedan, onako, za nas profesore posebno draga stvar kad čujemo tako. Visoka strukovna škola Internacionalni centar za strukovne studije u Jagodini nalazi se na adresi 27. marta 41. Sve informacije u vezi sa smerovima i načinom studiranja zainteresovani mogu dobiti pozivom na brojeve telefona ispisane u dnu ekrana, zatim putem maila ili sajta www.iceps.edu.rs.